болsun, baktı oğluna baktın arasılıp balalı, çakalı, memelet, cümelet, omurlar uzun boluyor, çoğunu oyla. Bir soluna uzun olsun, kim olsun, yenine taza olsun, aynen kiteyim dedi. Rahmat. Мындан да жакшы урмат сыйды көрүп жүрөрүңүз. Балдарыңызга баталарыңызды берип, тойлоруну көрүп, ыйласаңыз да эч качан жамандыктан эмес, жакшылыктан ушундай кубанычтын көз жашы аксын эже сизден.